musi vha tshi sumbedza thikhedzo yavho kha president wa laRussia Vho-Vladimir Putin vha lihoro la Land Party vha ri shango la Russia na ḽone ḽi na pfanelo ya u vhona uri vhadzulapo vhaḽo vho tsireledzea. Vha ri shango la Ukraine ḽi khou shumiswa nga mashango a vhukovhela u dzingenya tsireledzo ya shango la Russia hune vha khou ṱoḓa ḽino shango na ḽone ḽi tshi tsireledzea. We want trade between South Africa to continue. We are also saying military cooperation between South Africa and China and Russia, it must be strengthened, and it's a time now, South Africa, to make sure that military cooperation is there. We also want Russia to invest in space in South Africa and also in nuclear program in South Africa, because you cannot have a rich country like South Africa but it's not protected, it's got a weak security. Bonjongana bari shango la Russia lia fulufhelea u fhira vhunzhi ha mashango a vhukovhela vho dovha hafhu vha tsivhudza dzhango la Afrika kha vhushaka u ḓisendeka nga kha mashango a vhukovhela. If you are making friendship with Russians, they are standing with you in difficult times and they will never betray you. And this is a lesson that many political leaders, particularly in Africa, they must learn. They must learn what happened to Gaddafi. They must learn what happened to Saddam Hussein. That if you are standing with the West, you will be brought down. Just like what happened in Egypt to Hosni Mubarak. Kha ḽiṅwalo ḽa zwililo zwavho ḽi vha ḽi swikisa ofisini imelaho ḽa Russia kha lino, vha Land Party vha khou ita khwelelo kha ḽifhasi uri ḽi tikedze shango ḽa Russia. Vha ri ndi yone nḓila yoṱhe ine ya nga sima mulalo na u vhuyedza vhudziki kha ḽifhasi. Fhedzi a si vhathu vhoṱhe vhane vha khou ima nazwo.